prvi će jutros biti ovdje gost u Bermudi. Gledaj kakav će imat pogled za prvu kaficu. A vi mene napišite u komentare gdje vi jutros pijete prvu kafu. Baš me to zanima. Koja ljepota. I kažem da popijem kavu i kišelu i idemo malo kroz stari grad prođirati da pičim obavezama. Kad se već ne može do Mogrena 1 i 2. Evo me ljudi, ovdje sam še u Bermude. Ovaj kafić ovdje na Richardovoj. Pogledajte ovoga raja. Jedini kafenišem. Niđe nikoga oko mene. A 8:41. Kako ću da izmeračim ovu kavu i kišelu uz ove zvuke talasa i uz ovaj fantastičan pogled. I onda posle mogu lagano da nastavim snimanje. Evo vidite sve. Sad ću pokušati da okrenem kameru iza mene da vidite stari grad. Ima li koga? Ima li koga? Nešto ne vidim. A ove ljepote kad je sunce konačno ogrijalo. Da se malo pobjegne do onoga sivila. Mjesto da fino pijem kavu, ovo je samo za vas. Ovdje se spuštim blizu talasa. Uvatim ove fantastične kadrove. Jutarnje. Nadam se da uživate. Ali ovi oblaci mene oduševljavaju. Kako popunjavaju ovu priču čarobnu. Da snimim ovo koju sekundu i da pijem kavu i da se piči dalje. Eto. Nema vam u Astoriju nikog, ja jedini ovdje u Bermude šedim. Koja ljepota. Ali mislim, ako ostane sunce, za pol ure ima da ljudi nagaze. Sad sam stavio ovaj malo širi objektiv lens. Nadam se da primjećujete razliku. U kraju sam s kavom i da pičim dalje. Rado bi ja šedio ovdje puno duže, no moram ići. Za laptop mi je crkao neki punjač, pa moram da idem to da tražim. Da se motam sad po gradu. Morao sam malo da gasa.